15. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas u Banja Luci. Poslanici raspravljaju o prijedlogu deklaracije o odbacivanju inicijativa Vlade Ujedinjenog kraljevstva, EU i njenih država članica o uspostavljanju centara za migrante na teritoriji BiH i protivljenju bilo kakvom nasilnom naseljavanju migranata na prostoru Republike Srpske, a na prijedlog predsjednika Srpske Milorada Dodika. Više detalja donosi nam naš Ivan Begić. Narodna skupština Republike Srpske počela je danas u 10 časova zasjedanje na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je nedugo nakon samog početka prekinuta, budući da poslanici stranaka okupljenih oko vladajućeg SNSD-a nisu podržali prijedlog dnevnog reda. Na dnevnom redu se nalazila informacija o stanju u javnim preduzećima u Republici Srpskoj, a to je bio prijedlog poslanika opozicije koji su bojkotovali zbog prekida ove posebne sjednice. Nakon pola sata sjednica je nastavljena, započela je nova 15. redovna posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske po aktuelnim časom, odnosno postavljanjem pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću. Kako je to i uobičajeno, našle su se tu brojne teme od vaučera u turizmu do srednjih škola, puteva u Hercegovini i tome slično. Samo skupštinsko zasjedanje proteklo je u veoma, mogu reći, lošoj atmosferi, budući da je zabilježeno nekoliko incidenata od strane, odnosno sukoba vladajuće stranke sa poslanicima opozicije, gdje se naročito isticao lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Narodnoj skupštini se obratio i predsjednik Republike Srpske, budući da je druga tačka dnevnog reda bila upravo prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a radi se o prijedlogu deklaracije o odbacivanju inicijative Vlade Ujedinjenog kraljevstva, Europske unije i njenih država članica u uspostavljanju centara za migrante na teritoriji Bosne i Hercegovine i protivljenju bilo kakvom nasilnom naseljavanju migranata na prostoru Republike Srpske. Poslanici opozicije su pitali predsjednika Republike Srpske da li postoji dokument na koji se oni pozivaju kada govore o ovoj deklaraciji, zbog čega se ovo danas usvaja. Nakon redovne pauze poslanici su nastavili raspravu o dnevnom redu. Pa Njegoš bi rekao, svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju propadoše. Prije svega ovo je jedan u nizu nezakonitih i neustavnih ponašanja, jer Poslovnik jasno kaže da se na posebnoj sjednici ne glasa, već radi po unaprijed utvrđenom dnevnom redu. Član 172, dakle mi smo trebali ući u raspravu, ali naravno da na posebnoj sjednici. Ali oni ne žele da se raspravlja o ovome. Dakle, zakon je prepisan iz najgorih policijskih država istočnog dijela zavjese, one u sredinom prošlog vijeka. Istočne Njemačke, istočnih zemalja u istočnom bloku. I da mi učestvujemo u dogovoru sa Mazalicom i njegovim poslanicima kako da taj zakon bude što bolji. Da što bolju šibu sebi uberemo da nas sa njom tuku. Nismo poludili. Postavlja se ovdje jedno pitanje, drugo, mene čudi da vi to ne pitate. Otkud to da taj zakon bude ujutru, svi smo ga dobili na mail, poslanu proceduru, a već popodne povučen. Znamo mi ko je zvao Mazalicu. Zvao ga je njegov šef. I da pusti ujutro i da povuče naveče. Ali ko je zvao, odakle je došao taj poziv, sa koje je to destinacije da se tako igraju sa nama? Je li vama normalno? Je li vama normalno? Evo, pitam vas sve, uključujući medije koji su bliski vlasti. Je li vama normalno da se na takav način igraju sa narodom? Ko je debela svinja, a ko je za psihijatriju? Ovako je izgledao incident između Nebojše Vukanovića, lidera Liste za pravdu i red, i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, koji su spriječili pripadnici obezbeđenja, a rasprava je izazvala burne reakcije u političkoj javnosti. Šta mlad izlazi? Ti da me možeš da ja prekine. Šta je, osjećamo što dulje? Ajde udari bolno. Ajde udari, evo. Dođi sebi udari i sam sebi onda ovo. Ti će bolno, džubre jedno. Džubre jedno! Džubre! Ti da me možeš prekine. Nisam prolotno kod u džojnici. Majmune jedan! Majmune jedan, debeli! Majmune! Majmune! Debeli! Svinjo jedan! Nije to prcija, vola! Nije to prcija, jasno! Psihijatrija! Čekam psihijatriju, veda
jeli? Ti mene guriš prekinu? Ajde,